Gikundi kia ekuru kia Mwerongai Women Rep kuma Kiria Kirang'ondu gĩcigo-inĩ mbuga kia Gembe Central niborotete mũmbunge wa ekuru Elizabeth Karambu Kairemia nikiraba kuga batamukira kĩgina kia GAF amwe nabo gũkĩromba magita nkabo batongeretwo nĩ mũkaririgĩti wao Rose Gitonga baugĩte batwĩre na njĩra ya gũtũmĩra mũthithũ jao gũciũkĩre na njĩra ya ũrĩmi bonini tabwangu kwake baugĩte kinya obisini ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni batwĩre kuromba kĩgina gĩa gũciũkĩre ende batano kiamukira. Dennis Mugendi ari na rugono rogo. Kuruba Mwerongai indene ye Gembe Central kuruba irititi na inya yonde gũkiria ũtũro bwanja ciao na njĩra ya kwonjorithia mĩthithũ imĩka iria bekaga thai turone ibo boya ture o mwegoro ngoko nikendra akona kintu kia kudite kundine nguko ireke ya ciara kana ketho na tusui akona pe kudite kundine na kutiga ubasitanite bubunthe bariuga utute thinya kanini bonete kumwe na mũrũngamĩri wa ekuru uria bathurire Elizabeth Karambu Kairemia kinya nyuma ya kuya bagituma baruga nyingi cia kuromba mbia cia GAF tutomba kona mbia cia GAF na itotomete nya proposal kuonze lakini kuringana na bato tepe kona Women Rep wetu Kairemia tonda bato atolele onto kinyara atoromba kura na yere kundine keto atwera akuruka atwa mbesa nikenda togomba ko atwa na mbia sete banking nikenda togomba ko na baite kuthithio ntobo lakini otesio tuona ko zaito muromba Karambu Kairemia bato twandike nya proposals ya to twandi mawa kuma mawa twandu kanga totebu tutethia na kumyare twari gambe ne twari ngakura na twetire turi gundi kia Mwerongai na twira atuthuranira twenge goro no tebia atwa nombi na kuma au twatwira twinda turite ngakoro ibo kuona cia Mwerongai ngakoro ire acionthe cia Mwerongai oindire karanio batutumirinya na mbesa na twata mbesa kenda tuyuleleru baroa tweterete twewa mbodi ni Karambu otebio twonere nombi ende Karambu Kairemia ibo twaukinyire nthi twawererwa buruburu twakuwererwa we mama no tebio tutethio obisi ya Kairemia kiba kugira kinya gavana Kawira Mwangaza gikundi kia Mwerongai bari batumite baruga ritire mwe na ututerio bona itokoromba kinya Kawira Mwangaza kinya wa atolelio gavana wetu atolele kinya we nikenda kinya toibaswa na ya nambia cia kundi na tepombange lakini bato totomete proposal kuonze to mure kinya obisine Meru lakini tokero aring ground to mure obisine na Meru tokero na ground to mure ground to muona ende bato tebe kuona tuwe torombete maita ya mainge no tebio tuona kuma Kawira Women Rep twaenderie mabalo kwake twata mwacia Meru twacoka nayo twaromba ke Kairemia twatoma proposal cietu tebio tuona account refu na batikinya turigana na batikinya guturigana na ntore ye Mwerongai batwe tuona ikundi bya gike yari biweta kwa wakinya into tukolele tukona Kawiru ikurai kinya mbewe kwanda tukolele tukona kila ikundi byonthe utegetete tukinya maitha tuwa ntorene yetu lakini batu tukariaga twatianirwe ni thirikari batu tukona thirikari ikiluka twenda atongoria babonze bathuri na kura beya batutethia no tugakwona bange bautusupporta twakira saiti yo antu aba concerned rutero thirikari ibaburi utetherie kundi kiki witethie untu nuntu bonde bena kura na antu baba witethie nyo thirikari ne buya gubekira musanda tukiga nuntumira kanini. Dennis Mugendi weru wikendi turene ya Mwerongai wandini ya Kirang'ondu Gembe Central County ya Meru.